Hello and welcome to Impact TV News. You're watching Manung Hutna. I am English Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events. Ngasi akoigi Manung Hutna da khana gaduri basi handak marak akoi news da yaukiba cyber crime gi matang dani nupi amagi akoigi natei chadaba photo ngo thagapagi matang da mioi taramathoi including some security personnel phagiba masi implication gi matang dani khana nenaba ngasi akoina puthokcheriba agenda issue si ngasi akoi studio da khana nenaba linkin leiba si kwai ahan makta da let me please welcome Rakesh Mehobam, executive editor, Human Rights Law Network. Appreciate your joining, sir. Thank you very much. Loinena Lengjin Biri Sobita Mangsa Dabam, secretary, Women Action for Development. Thank you for joining us also, ma'am. Aduga loinena extreme akoi right ta Lengjin Biri na leibi si assistant professor Fanjobam Dhireni, education ni department di aduga standard college professor ni. Thank you Aja for joining us. Ngasi akoina khana gadoi si ngarang nahandagi akoi yam disturbing weba news khara haitare. Security police yauna akoigi one of the cyber crimes yam chawi but yam akoi Manipur da masigi impact liri si akoi pornographic oiba aduga natei chadaba picture mayam thadok thajin tawna sigi matang da migi punsi mangba yaba pot ama lakpa sidani kitang concern weraga thokiba thokdok se akoi nainazina mayam kongjeri si adu khai ahanba da akoi ngarang nahan da legiba khokka kaino si akoi mitra mathoi budi jail da thajin gre probably one of the major breakthrough haitare cyber crime gida police na sumaina khoi culprit myam phajandana phajana court puthokdana then jail yoba hebasi uzik stage budi watli yoba hebasi breakthrough ni habatai sida khoi nupi singida chathaba crime mayam khoi nainabiribni khoi sobita ma'am hangjagadu wafam di ngarang nan chi thoibase is it a rare case, is it a tip of iceberg or see manungda haidok taba lotna pumdana yam lady bra kari we feel the chapa mayamda nupi singjing asi technology sigi lakmasida yam nungai jai si gi matang da naina bagi damakta ai haibilak pasu the signa hairaga di si kano si I first of all I would like to appreciate the police department the home department am chawbar landmark ama oiba hai tare ko am na fazana saigi kesiga mari leinana mi tama thoi faraga moibu jail da namjin gi ba hai ba se adum Manipur da lei ba nupi khodimak na even the family parenting khodimak na loin harau nei aduga yam thagat nei police department se aduga siki case si mamang da su case mayam amadi khoi reported cases ta police ta complaint tawgre khokre haiba mayam am laigre adubo tawraga action se handaki laiba sumaina action si khoi uba phangkhide adu handak si am nungai khoi aduga sigumba case di there are many cases these are the tips of the iceberg ngasa habiba do adumak ni haina khanjai kai gino hada khoi organization maktada sigumba case mayam am lakre aduga ngasai cyber crime related with ngasai Facebook WhatsApp ki tawreiba mayam se sigi potsu leitaba nate ba aduga mainly hoji hana tha taru ki mamang da lakpasna du mobile da SMS yam natai zadaba adugumba kanu mayam ama thaba je si oina lakpane ba adu handak 3-4 months size degi de dum sigi technology is advance where ko loina na low advantage is negative lom du advance negative ta loilo pot khudi maki merits leiri na du merit ki pot si degi di merit hai tare ko lana season na begi pot si de hena sasalak begi pot si ma ui aduna sigumba case yamna suki matik chauna leire khoin thengna jabada adu masi yamna global issue ni aduga masi globally yam legal gi kano da suka recognize to ama sudaka ta hena so aina khale aduga Manipur gi government ki police department na so yam na local labor kano sidagi hena further ko technology gi kari feel the way akhoi gi police department je handa kisi budi phare mamang da sum mamang gi record tu yen kan jida are they really equipped have like na ko kari gumba crime um tokta gadi crime ji akhoi pharu ko tu yadi akhoi crime gi case phajana nainaraga tasal laga masida evidence ga ji phajana ka doka da ultimately akhoi criminal ji free jat ki dabud ne ba adu hoji ta do phari ji you never know 2-3 weeks down the line maralem de thadok rekan hai gadi it will be again
kano hoidineba manipur police akoi cyber crime particularly pornography amasung sing mo mayam si deal dong na bagi damakta mo khoi sensitivity de lauraga legal mindset si fajana leirabra kamai to तसेंगना हाइरगदी अखोइगी कनो साइसदा मसी यामनसु लीबा इशू अमदि नट्रेबा खरासु नौरिबो ओइरे भेरी न्यू ने अदुगा खरासु नौरिबो ओइबनिना मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट गिदी अयामबदा साइबर क्राइम गी वाफम जिंग हाक थमगा क्राइम अगेंस्ट वुमेन सी इंक्रीज तौरे हाइसे डे बाय डे इंक्रीज तौरबगी पोचे मयाम लैरेदना सिदसो कोइना याम सैटिस्फाइड डिजायरेबल लोइबा कनो हाइतारे को रेस्पॉन्सी खरा वाटले अदुगा सिगी टेक्नोलॉजी गी पोची लाकपा कांददी आई थिंक यामना सोलिब्रा हाइना खले अदुगा एक्सपर्ट सु यामना कन्ना फजना लेति हाइना सुताई खरादी अदुम ट्रेन तौरे हाइना सुताजे अदुगा मोर एंड मोर कोई पुलिस अनोवर नहार लाइबा याम डायनामिक ओइबा पुलिस ऑफिसर मयाम हमसु लाखरेबा सि फजना वेल ट्रेन तौबा मदा काता अदेगी प्रॉब्लम से लाकदोइ सि कैनोदा इंफ्रास्ट्रक्चर की पोट अमा लेरे टेक्नोलॉजी से नो नो हापसल लगतना मकोइबो मेन सिंगसी अखोइ मी सिंगसी मेन पावर सि फजना वेल इक्विप ओइ हलकना बगी पैसा संग कदोइनेबा अदो बजट की प्रॉब्लम से याम चाउना लाकनेबा अखोइगी नुपीगी जेंडर बजट लेते मरोइना हाइदि साइबर क्राइम की पोट से लाकपा कांदा मेन ओइना सफर तौरिबा विक्टिमाइज तौरिजि नुपी आंगांग सिंगसिदा अयाम्बा ओइरकदोइनेबा अदो नुपीगी ओइबा तोंगानबा बजट सु लेते अना फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर वाट कनी बजट की प्रॉब्लम से लाकनी मसी फाहनबा अदुगा ngasai akoi cyber crime gi laiba se am thuna detect tawraga mara leba mi sing du befitted punishment pirak si hai taraga di hai riba infrastructure den adegi ngasai gi mi do man powers mas well equipped ohen bado fazana train infrastructure ni but handak ki case da security gi oiba akoi na ngakpi gani akoi da justice gani ra kan ani yor sigi pots ne yam laiba thi simade aduna ai gi site gi personal oiba appeal haigadra kanu aina request tawjading badi पुलिस सी सेनरमे अनिनी हाइबसी अदुबो आइना फैमिली मेंबर्स तगी सुम कांटेक्ट तो काना 3 गुंबा यावगी पोर्ट सिजु आई ताजेयेबको अदुना सिदगी हेना यामना लेरंगनी ना थाजे कैगिनोदा चिनबा मतमदा चिनख्रे पुलिस की से बीडीएफ तगी हौरगा को अयाम मतमदा कोइ थिंगनाबदा बीडीएफ सी 10000 मोर लेरे को समटाइम्स मोइ सी थबक लेतबा कांदादी पुला पुला मेलगा लेरमिस मोइन पुला पुला योनजलगा चिनी मतुमम ताबदा कक्जिंग मयामना योमबदो अदु करिनु मोइन योमिसे सी थिगतपम चांगेबा अन वन एंड ऑल पुलिस ऑफिसर देगी को अदेगी मखा देगी हौरगा खरगरा दुम नहा सिंग लोइ चेक तोबम दका ताइ मोबाइल चेक सि आहान बैद तवेन ताइ अदुगा सि येंगदुइ जि करि याउर येनि येंगदुइ अदुगी पोदन सि थोरोली सि मा फजना खोइना सिगी फिल सिदा नुपि अंगांग म्याम क्राइम द म्याम वन्स अखोइ विक्टिम जे ओइगिबा मतम ने नुपि से दुम मा सफर फजन तौरे लारिक तंबा चलक्ट्रे अंगांग दो याम थिंगनग्रे बो ओके मथंग द खोइगी राकेश सिगी कनो जिजु केस सिजु यामना कुपना सब सोइनम फॉलो तौरंगने खाली अदुगा एक्स की मतंग जु खनसे बट हौबदा सिगी केस सि करमाइन चली अब जस्ट बैकग्राउंड तुम पीजिन जी पर्टिकुलर केस से हौजिक फावददी मोय अनुदु इन्फॉर्मेंट दुना रिपोर्टर मतुंदा केस लोकले अदगी मोय मदु चेनेरि ब मोय हौजिक फावदा सोफा तरामथोय फगले अदुगा मोय मजिस्ट्रेट पुथो मतुंदा मखाताना अमुक कना तो दरकार ले है मोय हौजिक फावदी जुडिशियल कस्टडीदा आदि जेलदा लेग्रे अरो हौजिक लेरिसि कदोगी मसिगी कनोसी थोदोकसि असुंग थोदोकसि मणिपुर याम तोइने थोप थोदोकनी अदुबु हंदकी थोदोकसिना पुलिस पर्सनल मोय खरा यावना याम लार्ज स्केल दा मोय फगलकपसे मसिनसु मसि यामना पाक्सना मयामना उबोना हाई प्रोफाइल हाई प्रोफाइल पुवानी अदुगा ममांगदसु अदुमक अखोइगी सुमाइना अखोइगी कनो साइबर क्राइम का अखोइगी लैरिबा इंटरनेट की टेक्नोलॉजी मोबाइल की टेक्नोलॉजी सिनदना अरानबा थबक तोबुगी अखोइगी थोगोक्ति ममांगदसु लेग्रे अदु थवालदा कइदे खरजु थोगोक लेग्रे फादना पुदना जेंदसु लेग्रे अदु अदु हौजिक लैरिसि कदोगी अखोइगी आइन गी ओइनदी अखोइगी हाइदिबा मोबाइल टेक्नोलॉजी इंटरनेट टेक्नोलॉजी लापदगी भारत सरकार नसु अखोइगी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेमे अदुगी मथक्ता मसी अमुगना मतंग मचाना न 2009 दे एमेंट तोगदा सेमलोक्तना मसी वेल इक्विप ओइरे आइन गी ओइनदी अदगी हान अखोइगी लेजरिबा इंडियन पेनल कोड सु असिगुम्बा
cyber crime dagi thoroba kano se deal da no wafum khara yaujai adubu madu gi wafum sing adu mapung phana anu bola iba aina sika pullaga di ain gi redi strong were aduga hojik wali bisi kari no habada masi implement of duriba akhoi gi police agency se akhoi gi labor law enforcement agency singi marakta masi gi kano se tek hai singba mukhui kano se masi yamna wali hojik phawda su asumba sing kan tonaba ambagi cyber gi tonganba unit masa masa adum police station khara da leiba thingnare adum onamak masina mapung phana leiba kanu khudima the issues di am chauri na hairim na so you need bigger infrastructure bigger single jaga da concentrate tom change definitely ade da sai da handa giz da mi tramatoi phare ne se tramatoi ji da are they charged on similar ground kari ground da charge to no tonga dong khena bra moi khara amana ai ba in panodu picture pornographic picture singdu hangaba matungda magi no de laptop tani khangdi magi mobile handset tani khangdi laaba matungda madu atopada share to transmit to mana adugi kano the offense to commit to bugi phaba kharama ada moi amanya kedoge da hariba thabak tu madu ma masa yauna bangtho urbu matungda madu atopada transmit to thokpa alu at the same time maduna maram oidana informant wakaliba mi dubu akhoi ikai sangoi hanganba ikai hanba ijat mangaba defame toba madugi defamation gi case and dasu haiba kanu lakhalakuni adubu more or less makhoi khudimak adum asengba involved oiba mi duna khare hena severe ba kanu punishment phangabasu makhoi khudimak loina ma adum phangani haiba punishment ado kari kero lei hojik leiba film ji da kanu gi rakhes ki side tagi manipur gi leiba hogi policing gi da level knowledge handa ki case da definitively conviction pb abagi maduma hojima gi leiba film ji da haiba mukti lugani ai mangna madugi investigative officer oiba natabunina adu madu comment pi su fataba lei adu makpu mamangda thokhiba kano singda thogbo khrada charge sheet file tawbuda mukhogi leiba mobile technology kari kara internet ki kari karagi masina yumham waraga masina evidence moina pikalakpa case khrada ai prosecution bu assess tawduna case kra mai unba thengnai adu masi thengnaba matamda mukhoina tawriba mongsi akhoigi yamna kayani mapungi pha phadaba matuna yumham waraga conviction je pibda aruba tu ohenbagumba aya masi wa thengnai aduga mapa leibakdi asugumba ka technology sinaraga yamna fajana macha khaina ona su readily accept to buya mong evidence nga sagalabo thingnai akhoi gina manaba hekta aina du torobni ka haraga dum tokshin bagi mong thingnai masi sembo busumi so basically ahogi police force tagi woiro hanagi track record yengba taraga di conviction date name ya handa kisi da the onus is on the police hai tare to present the airtight case hai tare ko sai da ahogi oja si kanoni education ne je ahogi hujuk tawribasi naha singda quite most affected oiba kanone hojikti almost every home da smartphone ji lainare internet connection laire angang singi khut khuding mo si port ji laire sigi port si akoi young mind sing ji da akoi ji laiba moida phangi ba se WhatsApp Facebook SMS everything je akoi manipur da phangme si akoi young mind siga laiba technology ga achoba huge gap mo khakti laiba tum theng ne yes machine utang sida ai cyber crime gi yamna mal chumna kano khamga mukti natragasu machine tholi ba khoi samasida khoi layman amoina khoi parents amoina traga teachers community among the yeng ba mieng da khanjab taragati hoji akhoi gi angang sing sida technology ma chang go tamda technology se know how technical know how se yamna khangba tongba yeng ba gi magi operation che masi mana thabak che ati tel leitana masi jum paiba sum hengal pagi masida facility magi yauri ba yam che masi thi da sum chana pagi keno se moi time pass angang sida yam tam da kan find to ba like le shu to bagi mota mohi behavior se masana masa si kamai to ge da kadai de busy in ge da faina na academic se khoi gi masi lakmi matam dadi like tam bagi chhatra mana idagi angang sing na like tam bi fellowship khoi pung no mi da pung trang nga se khoi like tam sinar me
हाइदे नसागी अयु ngata hogulakpadina pung ahumari silai parani school ju lekai gi local tamnina ita chatlagi ta khudakti yuba jaga da tammanina akhoi kan tong tamina mana sagi school karoni halakan da amuk school homework torani adwai tarsum laiga indege muk ngak homework to torkan da nungthinda lampak ta kai chana bado masing amji lui to ngan hojikti khara tawning da ba kamuna chan ka ba isit pa adudagi hedokti nauri ka pa ke do tamduna ai doro aduna hajte angang sing sida laiba culture se hojik matam sida yam sam sam na hajar gadi akhoi gi high fi culture na khuyam toy ngang na bal amle ai po si leitra gadi ai si mi ai angangi mark sida ma sida ai si anemba yam inferior oiba yam na thak hanthaba ai status symbol oiba masigi oiba amu islakpa adra khoi di seita tawri se amatam de khoina manipur da khoi chanari se ai gi kano da akhoi kano khanle modernization high fi nation kano richernization akhoi gi di modernization su yaudi अखोई रिचरनाइजेशन इनाकुना मीसिंग द तम मतौ जिदन तौर पसे तमगी कल्चर ने मॉडर्नाइजेशन तादि विद वैल्यूज लेगदम ने अदेगा अखोइन हाई फाइनेशन सिदा मु प्लस नसागी द रिचरनाइजेशन सिदा हाई फाइनेशन ऑप्शन लेतबा मासु लेबा सारपी कोई कल्चर ने अदना रिक्शा ड्राइवर ना नुमित खुदिंगे हजिरा सुदन तौरिबा amna मान होरे मोबाइल पांगदि मा ड्रग चाबदेगी लुपा लिसिंग मनी मंगा लेबो इता सु मा 30000 गी 40000 गी नसाई ऑपरेशन लोइ सुबा पोछि पामगी am lai culture मसि लाइजि करिगिनो what is behind this असे कोइ खंगा तमदा मंगोंद यावरिबा सिनबा येंगबा याबो म्या फिंसे मसिगी फैसिलिटी सिंगसि मा एन्जॉय तौनबा लौर पसिना अदु एन्जॉय तौन लौ तमदा angang se matamda busy oire adum da juma pa da lapthore ngasagi adu da jum khona lei nama pa gi lei ne badum siba emotional attachment disconnect ojaga satri mrakta school college ta kar kan ojan tak pada advice to na moi guideline pi na phan tam mi gadap se jawning dre ngasagi class ki wang da thokraga moi ngasagi mobile da kai da ngasagi hairi ba mayam sing da khara khutsa hi ba ngasa angang se khara advance wi ba angang se lei skill khara advance wi ba mu se amaru ena di skill advance wi ba hai ba ngasagi training to ru ti moi se ya matam da adu musana computer hai ba sung ba poching se mathan da yam toin toin sin da ba hai ba mi sing sina mathan sung bu thor ko ne adu hai ba sing sa angang sing matam da busy or mina sum ba gi art sing ji thalena matang lekai hi da ma mun khan ga sum chandong na kan si da angang hi like tam ba da gi kari da gi akhoi gi social behavior se pura kai thar pa ka nom kale khoi family sing da even imung si da lai bu khni maksina ida amuk su parents sing na kari lege da khoi ola ibo ji ke technology information technology na yang khle ipse masi parents sing inna bangam de masi thawai ni inna bangam da akhang bakra educated oiba sida khar interest lei ba kamu khrana in fact parent khar di macha de gi mobile sin ba tammi tamim ni da ma mai tawna adandi mobile se kari kari yauri kai na hangi ba maming sing se parents sing am khangoi ada parental da su masi gi la iwa se awareness ma mobile am da yauri ba facility smartphone da kai yauri si kai yauri se akhoi media gi khuthang da akhoi nai nei masi mayam se ko ada media khuthang sida kai da parents sing da kai yauri se masi demonstration tawduna kai da ngam na kai pai kamai tawi kai se akhoi kai manda yingchanna bagi magi no manung da mana kai tauri hai bising se adi inde musu mobile se karam kana mana pai ge de ge se ak no time baw na da like pa matam kai matam mangona sinan ba kai se masung masuk control sing amata basically akhoi control gi amadi change akhoi break am logja ge break ki matung da mu halaga akhoi khana ga dori si akhoi hojik disconnect amal lere sin maram oiraga what impact can it have in the young minds hojiki cyber crime ga mai lena moi si potential criminal oina lakadoribra aduga akhoi IT Act sidana karai bhawba masi akhoi control to yabagi punitive action yauri ge do goshena khana jage stay with us, we'll be back after a short break. Welcome back, you're watching Manung Hutna with Impact News here in the prime time. Break mamang da khana grisi akhoi gi cyber crime tongan technology thorak pasina akhoi young minds da impact yamna chawna lerak pasini in the future haitare hojikti sigi exposure mayam sin maram hoga potential criminal mayam asidagi thorka doriba thorok tanaba kari lokapadi daga tagi hebrum da changalke but first let's start with the punitive kano haitare IT Act 2000 dani amba hoigi cyber crime mayam si control to nabagi mapan da di amba cyber crime koina uri si hacking dauraga hoigi mi credit card dauraga paisa transfer to sin adumda ui kanosu dum ui uziki hogi sexual offenses mayam dum ui but manipur gi da di amagi part to di amdi ude aduna ayamba manipur gi da ahoina hoji thenri ba cyber crime ne na koina thenri ba si deal dawri si section 66E gumba then 67A 67B sigi sidana ayamba in tabung tawi kari no hojiki if and when ahoy ngasi phari ba si convict of targadi what are the kinds of punitive moi the punishment phangpa yaba si kai
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯦꯛꯇ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯔꯅꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯋꯦꯗꯔ ꯕꯤꯠ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗ ꯂꯥꯜꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯣ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯤ ꯄꯣꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯄꯅꯤꯇꯤꯚ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯃꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ 5 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯛꯁꯟ 66 ꯏꯗ ꯊꯝꯃꯛꯏꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯏꯃꯦꯖꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯗꯔ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯧꯗꯅ ꯁꯦꯛꯁꯨꯑꯦꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯧꯗꯅ ꯐꯣꯇꯣ ꯑꯃ ꯅꯝꯃꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ imprisonment up to 3 years and fine up to 2 lakhs ko sina 66 e dani 67 da pirisina publishing information which is obscene in electronic in handagi case da masida lazy imprisonment up to 5 years ji habi dumaina aduga fine ji up to 10 lakhs for low yani heba 67 a da publishing image containing sexual act sina amoina mu sathi re sidasu lazy 7 years with 10 lakhs ki fine ba ppa ba ki 67 b da child porn jiksi not only kanogi natabada mapan da lazy pedophile ma khogi children gi sigma ma lakpa sida de in prison up to 5 years and fine up to 10 lakhs aduga first conviction da imprisonment up to 7 years and or fine up to 10 lakhs on second conviction sigi fine ji akhoi sigi quantum of punishment se akhoi kano de hangjarke sobida ma'am da gi hangjarke si hapet karmain khalli deterrent oibra oidabra akhoi ji rape case ki da lai si capital punishment pi ka tawni kan su lai ba so anti kano hai tare akhoi kano punishment hai tare anti death kambu sing jina hai is too harsh punishment hai ni sigi case da kari feel da we akhoi sum thengna ri mina ground da ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯣꯟꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯔ ꯋꯥꯡꯅ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨ ꯂꯩꯅꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯗꯨ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠ commit taurambai yaiba adu adugi wangmadadi lanthokhreba akoina yengba matanda ma fragile loiba maina mu amta gadi oiram ta di ma leira maina case nung tawdana phan bi mohta suicide tawduine compulsory adumakti tawhodre adubu hauji ma hinge aduga hoi family members singai kram yamna ma bu yam phajana kai haini supportive yam phajan tawgibegi ma hingbe waneba after all sigi case yam lairaba imung amada thomo mai mabung pa leitaba ko yam tonbai imung amda thom ta di aduma adum suicide ki list adum lakraneba adumakti khoi oi hode yam laiba phobani aduga hojik piriba satharam liba mai thabok mayam dunadi ma mayum pale adu karigino du mana stop toraga hadi reserve tor thamambagi maram chi kaino magi kari interest no ba some magi hidden agenda khara su yaureba blackmailing toraga leidana ko dum pesa lawthongna ba sum torambra mai pa du so she just ahogi soidra thaba khotpa natabagi problem de ahogi intention amadi uriyaba intention ama mai hidden agenda mai intention tongan ba leireba aduna this the piriba punishment with 5 years jail with 2 lakhs or 10 lakhs kanu se sidi akoi di yamna mai life imprisonment bhaw thamba yaiba adubu loda kari haibno adudi karile amen taw thokpa yabra leibo kanu si akoi gi akoina khanari bisida hosi case am leibina contempt of court chabagi report leite ta senamak masigi manung da kari haige do madumuk naina mukti phate adubu leiba aina kari haige haibududi adumuk naina buda kachu akaiba leite adu aigi moinadi leiba kanu si quantum of punishment se masi adumak in general deterrent way bro masi adum deterrent way hane haidingi tabu
하이리바 그노세 마시기 퍼니시먼트 피데 호노 트라이얼 또바 코파 마얌세 사사사사 떠러가 아코기 파스트 트랙 모다 떠러가 저스티스 딜리버 떠레 하베세 미암 강나 아코기 짝딱 떠러가디 마시 아코기 마시기 디테렌시제 장해 그네 아두나 따보다 오이 트라이얼 왕비 one of the maramdi delayed justice 마니 अरे आंगसिना तौरनी अदैदी साखी पुथोकनी अदैदी मतमगी मतुन मियोबगी केनो छिदु अकाउ परे चलक मतम लाई अदुन मरम ओदना अखोगी एविडेंसु ट्रायल ओरेगदी स्ट्रांग ओरेक्तबा अदुन अल्टीमेटली मरा लेबसिंग लिथोखेबगी मसाक लाकबा असुमु तजा कया याउदबु नतेबा एट द सेम टाइम अखोगी मतम जारिङैदा मियामगी माइंदा ओ सुमु थोबो मथो ए हारेगा हारिङै मतमसिदा दंदी जु पिरे हारेदी याम फवाइदु ओइरे अदु गी थाक्सी अखोगी मणिपुरा कया ngamdabase masini akhuida cutting across every case yes kano cyber crime ki wana tabada seda handaki kano sida kun humta bada ITX se kyam sweeping way kyam vast way masida masigi ji apply tok targadi ko jum ta the exposing have the ITX si phajane apply tok targadi manipur ki population tan khain di jail jangani ka mane adu da sinama ITX si pasina interview torogadi ko kano kuti muksi yam chawno konjan me ye adu mara madura ka du bu kyam sa thik handak ta supreme court ama ITX ki section 66 era ama lokho kare cartoon gi batang gi madu de hegi wo hegi abina hanim mo khoni mo haje bora du bu mai chi ke na tawi masi akhoi ki prime minister da adu da ada da masi kare ko thare ma mali nuai ti masi adi adu haiba ke to phaba ya ba pumba ya ba adu mo chelak ba adu ga mi obi freedom of speech expression si masi lerek to gi tanja la bu di lokho sume hadina kwas da mai provision du di supreme court na lokho ki political criticism gumba cartoon gi ega lakpa si ma'am jo IT to konjal budum di struck down tawre okay fine next hojik lai report se oja de lakse ge oja young minds mol tok do ni ji gap ama lai re ji haire sai da karmaina hogi angang singa ge young minds ha ge dra masida moina si sin ne riba si de gi productive oina on thok pagi ji achoba problem medi oidori ne ko ai instance am ka ahogi education system je is it empowered hai tare ko does it have the what do you call all kano se ahogi mangon da power ji yaujera bra anang ji phajana sigumba kano ji de gi puthor ko yana na ba education framework sida kari kari leire hoigi hojiki leiba study akhina kano se computer ki matang de akhina computer literacy in studies in school like class project ana ko 70 amang dagi khara laga kon 86 ki batumda national policy 1986 munda india se akhoi to kano se millennium kano se 21st century changa pasida mit to bungam na bedamta rajiv gandhi na akhoi national policy 1986 se sem ki mai to bida aduda hairiba matamda laiba jiki chair world ki kano se masi mit to ngam na bana computer ki kano se yam chawna haji information technology ki khungthang se masi yam kana yang khala puje sidagi education sida achokba mami im tai aduna education sida mami ta phida madu tar pudi mutung ina angang na su masi akhoi mas haina like iba pawa hiba se computer illiterate haina akhoi chumna gi like pawa hiba hita basi natabida computer illiterate haina longner pa aduna angang sida di hari project sida allamajin effort tawam dra su school na karina pirakpa private school de kai dagi nganta na pirakpa leiri government school ngam de sotha orga su aduna private school dagi tarupa akhoi ngasi gi young minds da toriba tendency kadai lakye da akhoi ngasi high profile private school ma afin sida angang sida computer gi kari gi no si am ngantal heire heiram nina mobile gi facilities da kai yauri gi kai tauri gi simi tam pasing sina along with ethical use amadi tabi aduna haiba ma amsing da sigi ethical kanu sina angang sigi young minds da chum chandoki ba tamna ki gi am leibse basida khina educational la khina madu bokti ya de haiba control dina ta khangan ba leiriba facility di khoi tak ta ba pi da di ya da aduga mu magi masadu da behavioral kai da lakada gi haibu di akhoi da tambi dai boja sing du gi my teaching na magi moral idagi advice and management di akhoi na pi mol to da ba kana ba di akhoi phangan dia de aduna akhoi batamam da ina sum thangna ja ki ba kainom da
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯃꯗ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯄꯥꯏꯕ ꯑꯃꯈꯛꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦꯗ ꯃꯣꯏ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯄꯥꯏꯈꯤꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯗꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯁꯤ ꯄꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯄꯗ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯉꯝꯃꯦ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯁꯔꯆ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯑꯅꯥꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯥꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁꯝꯅꯐꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯌꯨꯝ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤन ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯔ ꯈꯪꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯁꯤꯅ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯅ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯦꯖꯔ ꯁꯤꯀꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯇꯥꯎꯕ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯥꯔꯊ ꯍꯟꯗꯣꯛꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯝꯁꯦ ꯐꯠꯇꯕ ꯔꯣꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ 99 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯟꯃꯦꯟ ꯊꯝꯗꯕꯁꯨ ꯒꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯦ ꯆꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯨꯝ ꯋꯥꯡꯅ ꯁꯥꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯤꯅꯦꯕ ꯃꯤꯅꯥꯏ ꯃꯊꯟ ꯊꯝꯃꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯊꯣꯡꯁꯦꯡ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯡꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯁꯗꯝ ꯏꯁꯥꯁꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯆꯪꯉꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯖꯁꯦ ꯏꯟ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯏꯟ ꯗꯤꯁ ꯀꯦꯁꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯥꯁ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯕꯤꯇꯥ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ repeatedly मोई victim होइसे what are the things that they must do हाइतारेको करी दी मोई तो बफे victim आथोक चने बा हाइतारे मसा ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗ ꯀꯧꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯤꯕ ꯀꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄꯦꯡꯕꯥꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯇꯟꯃꯂꯥ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗꯅꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯕ ꯀꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯁꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯩ ꯏꯚꯟ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯧꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯍꯁꯕꯦꯟ ꯂꯩꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯅ ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯀꯥꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯃꯤꯁ ꯀꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯜꯂꯒ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯨꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯗꯨ ꯉꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯁꯨ ꯆꯥꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯔꯄꯁꯗꯨ ꯁꯥꯞ ꯇꯧꯅꯕ ꯈꯛꯀꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯩ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄꯗ ꯏꯟꯇꯔꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇꯨ ꯐꯪ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ NGOs ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯣ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯨ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯅꯥꯍꯣꯝ ꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯗꯦꯟ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡ ꯄꯦꯔꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯐ꯭ꯔꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯥ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯆꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯅꯦꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯨ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯔꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯅꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯔ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯂꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯦꯂꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯦꯂꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯊꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ पुलिस की साइड की इंफ्रास्ट्रक्चर खर कंखलगा साइबर क्राइम से इट्स अ फ्यूचर क्राइम नहीं खर हेन जस्ट टिप्स ऑफ द आइसबर्ग ने हाइबिरी मनुंगदा अनएक्सपोज मैम लेरी तुंगदसु करिगुंबा अखोइना अखोइगी ग्रोइंग यूथ सिंगजी ngasi चाखलेबे यूथ सिंगजी टेक्नोलॉजी से एथिकली सिनबा heitragadi lan sinatagadi crime ji henkala chance lay haibaduni masi oinadi manuhunna ngasi matang stressingere manuhunna ngasi ge episode se karmaina feel tobige kari haing belege do akogi email amasung facebook ta adongi comment pipiru ko yagani masi ge oinadi matang asida manuhunna losingere thank you for watching us thank you